Talakad tao po, makiabi king dalit apamuklat.
Kiluguning ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi a kakaingan. Maya pasisilim, kakaingan po. Pisantaningin ing kapigaganakan, kaning sablang santo at santa, at inipin metong activity tamo kaniti, yapin ining Parade of Saints, ang pagganakara kaya katamo, deng kakampi tamo king banwa, deng bayani tamo king kasalpantiyanan, ang ini tangalan tamo anting santos at santas, aning Santa Iglesia. Nya bang kanta bebet ang matampangganap kaniting kapag masusyan-sisyan tala pareng kasalanan tamot at manyan pantawad at pakaluluking apong Ginoo. Ginoong Yesus, mamu at maluka, pagkalungkutan mo yung kailan ming katapatan, di nanob kat kinaw para king katuliran. Ginoo pakalulu. Ginoong Yesu Kristo, malunusan at dalise, metong kang talapamayapa at te pasakitan da, paulining kapamintuan mo king ipa, Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, libakan da kat pemalkara, dapat matulak at masaya, huling mabibiyeka king ligaya ning ipa, Ginoo pakalulu. Ing Diyos na may ipaintuto pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alanganga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, sibol ning sablang kabanalan. Ing dapat ding gamat mo, mipapasyag ka rin kaya kang santo. Ing sintingan ning kaya kang katutuan, may yaninag king karelang kasalpantayanan. Magnasa kami namang makirake king karelang tula. Mikatmuan king espiritu, aminye kanuanan king karelang bie. Ban king pamakirake mi king karelang kasalpantayanan, kaya king yato. Akamtan mi mo naman ing kapayapan king kaya kang kayarian. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king sulat ng kapahayagan. Ako iwan,
Ikit keng bumukyat king aslagan ing metong panganghel. Daralane ing panatak ning Diyos amabye. Kinulay tiyo karingapat anghel, adinina ng upaya ning Diyos, ban manyira king yato, at king dayat malat. Nga naniting anghel, eye pamusisiran ning yato, o ing dayat malat, oring dutong anggang elamitatakan, king kanwan ding talasuyo ning kekatamong Diyos. At sinabi na kako, ing bilang da ring mitatakan, dinalan 44,000 aibat karin sablang lahi ning Israel. Kaybat na nito, ikit koring tutong dakal ataw, nala abilang ning ninuman king karakaldo. Ibat lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadla harapanin trono at ning kordero. Makayimalan lang makaba at maputi at atingyang tatalnan apalaspas ing balang metong. Nganang agnanagnan bigsalitang masikan. Ing kaya kaming pangaligtas ibat king Diyos ang makaluklok king trono at king kordero at ding sablang anghel ang makatalakad makapadurot king trono ring makatwa at ding 4 animal big sa kablangan narapaning trono at sinambala king Diyos. Ngaro, Amen. Kapuryan, ligayo, kabyasnan, kapasalamatan, dangalan, upaya, at sikanan, ing mga intulid, king kekatamong Diyos, king kapilan paman. Amen. Ngarang mengutang kanako ning metong amakatwa, nino reting makaimalan maputi, at nung nokala menibatan, pekibat ko kayo, ako po balo Gino, ikayo pong mikibalo. Deti nga nakanako, ilaring migtagumpe king maragul apangalupig. Pinipira at pepalto puti ing karelang imalan, king kapamilataning daya ning kordero. Ing amano ning Gino. Gino, itiya ing balayan ang magdulap, manakit king lupa mo. Ing sablang bandining Gino, pati na ing sablang nga tsuking yato, bandine ing meto sikluban, at ding sablang keti manuknangan, ya ing kaniti menatagan king libutad ning danuman, pekatigiknek telakad, libutad ning dayat malat. Nino ing makikatuliran mukyat, kimbundok ning Gino. Nino ing miki matulid lungub, kilob ning banal ning templo. Ya iting miki malinis agamat, itang makipusong dalise, itang magnasa king dewakan, at magsalitang kalaraman laban kenuman.
King Ginu tanggap yang kasaplalan at kapatawaran King Diyos akeyang kaligtasan. Makanyan la ugali ring taong magdulap King Ginu, ring lalapit King Diyos ng ako. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Juan. Lawan nyo nung nuanti inlugod ning ipa kaya katamo. Tunay na kataping kaluguran, inya mayayaos tamong anak na ning Diyos. At king kamatutuanan, anak nakatamupin. Ing sangkan, nung bakit ingyato, nakata akikilala yapin iti. Ene akikilala ing Diyos. Pakamalan kong kakaluguran. Ngining kasalukuyan, anak nakata ning Diyos. Dapat pamalino ing maging kararasan tamo. Makanyan man, balo tamo king pamagbalik ng Kristo, mitulad ta keya. Uling akit tamo, ing keyang tune kaniwan. Inya ing ninumang ating kapanayan, keya sukat yang manatiling malinis. Nung makanano'y Kristo, malinis siya. Ing amano ning Ginu, Hallelujah, 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 hallelujah. lumapit ko kanako, ikong sablang magkasakit at mibabayatnan. Kingkya kong pupusanan, at ako dinandokong kapaynawan nga naning Ginu. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. Panakin ng Yesus kaning dakalat tao, minukit siya kim bundok, inya may kalaklok ne, di napit la kaya rin kayang alagad. Kay ba't migmula yang migsalita at nga nang tinuro karela, mapalad na rin ala ng aliwang panaligan, nunay mo yung Diyos. Uling miyabela, karing pagarianing Diyos. Mapalad na rin malungkot, uling pamatula na rin ng Diyos. Mapalad na rin mapagpakumbaba, uling kamtanda, ing pengako ng Diyos. Mapalad na rin alang aliwang pagnasan, nunay mo yung tupad, king kaburian ng Diyos. Uling pagkalod ng lubos ng Diyos, ing karelang kapagnasan. Mapalad na rin mapaglunos, uling lunusan na lang ng Diyos. Mapalad na rin ating malinis apilubluban, uling akit ding Diyos. Mapalad na rin gagawang paralan para king pamakikakasunduda ding tao,
Uling ituring na laning Diyos, anting anak na, mapadadaring daralan pangalupig, paulining pamanupad da, king kaburyan ng Diyos. Uling miyabela, king kayang kayarian. Mapalad kayo na yung lilibakan da kayo ring tao at dulupigan da kayo. At magsalita lang miyayariwang kapanyiran laban kaya kayo, king uli ko. Tumula kayo at magsaya. Uling mi kamaragul kayong ablas, karin banwa. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. May pabengi pa si Bayo, o bengi na kaya kayo, nandin si Silimpa. Palakpakan tala pa rin kaya katamong participants. Kaniting kaya katamong Parade of Saints 2023. At kauli-uli ko pa na bengi, iba't kayong pilgrimage, kayong Europa. Ating good news, sabihan ko kaya kayo, may lagnat ko ka rin. Yung ka na akong lagnat, made in Europe. Wala mo na, Hinta ko Europe. Yung ikwa ko, lagnat. Pong yan, sisipon. Anya gana-gana, uli na yung mag-pilgrimage ka kareng lugar banal, miligtas ka king sakit. Pwede ka namang sakit kalupa ko. Actually, may itong mag-pilgrimage king Rome, may sakit, yapi ni San Roque. Kabangatyo ka rin, mag-pilgrimage siya, may sakit siya. Uling may kasalot king Rome. Pero ang gawa ng San Roque, uling ating salot, may kiyapiya ka rin liningap ka rin salot, may turang kayong salot. Ang gaking mituran niya naman. Ang gaking miyawaya. Kareng may yawa kayong pandemic katang salot karin king Rome. Nya makanya niyang meko. At mintay kayong meto nga bundok para siguro, para kaya, para matay niya ka rin. At ala na nga yawang aliwa. Uning kabangatyo ka rin, San Roque, ating meto nga yaso. Pagdala na yung pamangan. Nyap niyang tinapay San Roque. At may kinayap yung pasibayo San Roque. Kitang sakit na. Nya San Roque yung kikatang tangalan bilang patron po tang ating salot. Yung patron saint po tang pati pandemic. San Roque. Pati kakalat yung nanumang sakit. May kaka-outbreak ng sakit. So yan. Minta ko pa mo king Europe para king Marian Pilgrimage, munta king Fatima, nung nukar niya pepakiting birhen, karetang lunganak, nung atintang image ng Fatima Keta, dapat pala na ako minta king Fatima, Portugal, kasi tsuke ni San Jacinta, Marto, ampoy San Francesco, itao, Marto. Ilang missionaries, ilareng may nakit ketang pamipatilit ng Birhen, karin king Fatima, Portugal. Kambeni meton da pang kamag-anak niya naman, Lucia. Ita, may tinongan para-paro dito, makalibing lakit ang Basilika karin king Fatima, Portugal. At pekapunta-punta ko pa ka rin. Kita king Spain naman, king Avila, para lawen itang monasteryo ng Santa Teresa ng Avila. Metong yung Carmelita. Tune man palaki ini. Ikit kay antay Santa Teresa ng Avila, talakad ne. Santa Teresa ng Avila, antayo. Saint Teresa of Avila. Oh, ciao. Dapat pala nakabinta ka rin. Chuya kini, tinipay ba't banwa mo naman. Oh, talakad no rin pinta lang kung kaya, visionaries, antay San Francesco Marto, ampoy San Jacinta Marto, lontala, toret ang adwang anak, oh, bubit na pa, ila mayakit. At kanitipin po, yung first time kong ikit din lugar, siyempre, babasa ako laki libro, Basiban, these are real people, tutulang tao.
Dining ka na akong pintalan. Tutulang mi biye keng panawon. Aw nang minunalaking, mi bait ka katamo. Pero ngayon itapin, may ang nobye. Pero itang Katoliko, iting kaya katamong kapaniwalan, konektado tamo, kareting mi bendisyonan, ang pong mi panuwanan king apong Ginoo. Agyang etala kalahi, agyang etala kalupa, aliwala lengguwahe, aliwala kultura. Pero yung masanting kanini, itang Katoliko, paniwalan tamo, elayaliwa kaya katamo. We are connected. Tintang koneksyon. Ngayon pa naman, metong tamong pantunan, tintang connections. Mantuntang connection. Ngayon kayo kanyan, o di po may mamanyang budlaking barangay election, din kamag-anak yu, ating kong koneksyon kanyan. Nung ngayon butching kayong kamag-anak pa nga kapitan, o kaya kagawad, connections la rin. Potang mga ilangan ka, alapitan mula, makanyang tamo yan. Lalo na yung kapitan. Niya pinausan din kapitan, kakapit tamo kayo, ayasahan me. Pero din, politiko nga rin, dapat, agyang itala kamag-anak, agyang itala nanubalang, uling ilang makaposisyon, alapitan tala, ilang connection tamo, para ing namang pamangailangan tamo, ketiking yato, may pagkado. Na namang importanteng kailangan tamo, dulog tamo karela. Makanyan la rin. So, ang santo ang pong santa, makanyan la naman. At intang connection king banwa. At diniping santo ang pong santa, anting Katoliko, o yan ang pagmaragol tamo. Elayaliwa kaya katamo. At itamo naman, era katamo tuturing aliwa. Nune kapamilyara katamo, kapamilya tala. Kapatad tala, kapatad da katamo. Uling ila miyugnela kang Kristo. Itamo yugne tayong sarili tamo kang Kristo. Uling naniti, miyugne-ugne tamo. As ng kasanting po ang tsukaking pilgrimage, kalupad na rin miyaliwano talagang lahi deng pupunta. At karin may akakit, tunepin, potang Katoliko ka, deni, may kakamag-anak tanangan, may papamilya tanangan, may itong tana mo, kingapong Ginoo. Anya, dining santo nga rin yung pong santa, o yan yung masanting tuturuda kaya katamo, ing kang Kristo, may itong tamo mo. Ing makalungkot mo pin, potang kain, timoyan, ikay, ikaw, di gumipunta Europa, makanano talang venerate, alapitan, dining tuturing tamong kapamilya tamo, kapatad tamo, ngayon kailangan ka pang gumasos marugol, baliw kamiras. Nya balo yu atin tamong relik. Atin tamong relik, baka tarining kaya katang kapatad, para kaya katamo, tsuno banwa. Pinutangan na ni nga pong ginuking korona ng biya nga langanga. At maniga po para kaya katamo, ketip, atsu pa ketiking yato. Etano kailangan gumasos munta Europa. Giyang kini, alapitan tala. Nya makanyan, miyo sulit ang ausan tang relik. Detang relik. Ketang misan kini, mirasing relik ng Santa Rita de Casia. Baka tabi, tala. Ketang misan ni Acutis, blessed ni Acutis, blessed Acutis. Nana kasi lagyo? Carlo, blessed Carlo Acutis. Ketang misa ng linibot, mabilog Pilipinas, ang relic ng Saint Therese of Lisieux. Pintalan niya naman karin king Francia, Saint Therese of Lisieux. So, eta na kailangan gumastos ka rin, o ding inggawa ni Santa Iglesia,
magkain ng relik kareng meriwang pisamban. At bali oreng relik, deng relik daring santo ampong santa, pero lang first class, second class, third class. Patse parti na ning katawan da, timo butol ne, laman ne, ning meto nga santo, first class relic ya. Itang second class relic, patse imalan ne, itang ginamit ng pagkeran, yan. Second class relic lareta. Patse naman atalan eh, ingmeto nga bagay, maging third class relics la. So anyway, potang atsura ng relic na rin kaya katang santo pong santo, asin kukuskusan talo, umantalo. Siyempre, ita mo katayong kapaniwalan tamo, nung atintang sakit, kumayap tamo, nung atintang anyaran, may pagkalub, inganyaran tamo, o nung namang intensyon tamo, marandam iting kaya katang intensyonis. Nya po tangkay makarandam tamong ating kakayap. Anti mo hanggang ini kaya taking Lourdes, France, hanggang ini ti pangkakayap ka rin eh. At kareng aliwang relic, patsit talandala, ating malalyari pa rin milagro. Yang kahit mo kareng santo yan. Pero itang milagro ang malalyari, paulida riting santo, naman talaga, naman nilang ginawa. Aliwa naman talaga, uling atin ng power. Naning hapong gino, yang darapat milagro, kapamila tanda. Ing hapong gino, kesang kapana na rin, kakasang kapana na para ka rin makapagmulala ng dapat. Nya ring santo, diyang kalupan ng Birhen Maria, parang aliwa pang inamong santa. Aliwa naman patsyetedan may ila mismo tin lang upaya keng sarili da. Atin lang kakayahan keng sarili da. Ing na namang magagawang makapagmulala at milagro, itingan dapat naningapong Ginoo. At buri na sabihan, ikakatula na la. Buri na sabihan, pagmaragul na la. Buri na sabihan, aproba na ng Diyos, ing pamibiyebiyada. Nya bala mo, sabi tamo, malakas na king hapong Ginoo, uling meging mayap at banal ing pamibiyebiyada. Nya po tangi kayo, mga di ko kareng santo, nya etala bala mo, parangalan, bevenerate, naniman niya tang saop karela, kakalingwan, nung may pagkalubing saop yo, una nitang santong ita, naning hapong Ginoo, di napat siyang mayap kapamila taning santong yan. Ing Diyos pa rin, yang punot dulo, ding sablang milagro. O ngayon nung ring santo nga rin o yan, mga dita karela, anyaran talang sao, siguro yung metong etam kakalingwan. Nung atin lang papapilan ding santong pong santang ining panahon na ini, maging role models sila. Role models. Imburi sabihan, etam kakalingwan, atin lang binyayan. Ating biyedang binyayan, metong yang ikakatula tamongan, metong tang pagmaragulngan, uling may biyebelaking kabanalan at katuliran. Inya sukat kaya katalang tularan, ampo pang pakyapusan. Ing biyeda dating banal, babiyang inspirasyon, ampong patnube kaya katamongan. Nang kaya pa mo, patse mga dita kare santo, manyad tamong kumayap kareng sakit tamo. Pero ila mismo po tang kahit tuturuanan da katamo, maging matibe, gangking na namang sakit, gangking na namang problema. Uling ding aliwa karela, marambad dan tiniis ing sakit. At Chocarela, kalutan ng Santo Pio, sakitin niya.
Actually, masakit siya panandaman karetang kayang sugat ng maniwala ta kareta. Deng stigmata, stigmata, masakit la reto. Dadayaya kini. Ikit kay kita at Santa Rita de Casia at niya namang kini. Stigmata yung awsta ka rin, wala mo. Potang basan ming istorya da, nga pong ginumo, dinakin yung kasakita na karela. Anya, masakit itang panandaman da, pero makanyan man, dening santong pong santang rin, era sa saingsing, ela mag-complain king Diyos. Ela bubulong. Ela sasabihan, ot ako, o taliway Jonathan. Makanyan. O taliwa rin kriminal. Silang dapat manasakit. O taliwa ako pa mo. Makanyan. Ela gawayan. Nanetinggap dang manyaman king lubda. Nung ini, kaburyanan ng Diyos, ing sakit la, ing magkasakit la, buong puso dang dadahon king apong Ginoo. San Bernardito, the age of 35, may tene. Pero asthmatic yan. Balo ko may ka-TB ya pa. Eko balo nung colored ya. Or LED yung TV na. San Bernardito. Pero potang datangan ng sakit nung magkamali, San Bernardito yung sinabing, o hindi na naman yung apong Ginoo, awsa na ako. Paraking ka na akong misyon. Hindi na naman mo sumabi kaya katampot ang sasakit tamo. Ituring tayong misyon ang sakit tamo. Pero rin santo, anyaran tang saup, mipaldan tamo, ila mismo rigo, ila mipaldan keng sakit da, agad lapang memon kim beketi king yato, kalupan ng San Bernardita. Santa Teresa ng Lisieux, maging Madre Carmelita, maging sakitin niya naman, kilod na ng monasteryo, ng Carmelite, karing king Lisieux, agad dyan naman mete. Anyang sakit-sakit siya, nga nang migsalita, I am not dying, I am entering into life. Hindi na naman mo sumabi kanito. Etangan bisang mate. Pangilagan tamo nga nito. Ninungan santong pamuntalan tamo. Para mo eta mate. Pero ini, I am not dying. Yang mamamate ni, I am entering into life. Kung mamamate, lulub ko king tunay be. Manama kanyang kaya. Nya rin ding santo. Hanggang anyaran talang panalangin ng pong kasaupan. At alalang patugot, makirandam ka rin pangadita mo. At lalapit dangan yan king apong Ginoo. Pero ila mismo, takalingwan, inspirasyon tala, sala tala, king biyata mo. Lalo na po tang matutuliriw tamo, ang pong kalalabuan, king mga palyari king biyata mo. Potang mga takutan tamo, potang maliligalig tamo. Uya mo naman yung pwede ng ibiya. Maging inspirasyon la at yatagan king na namang bagay harapan tamo. Sanapin ding hanggang sablang santos at santas king banwa ipanalangin dakatangan. Amen. Ini kaya katayang ipasyag, ini kaya katang kasalpantayanan, nga tamong sumabi at nipasyag, sasalpantay ko king Diyos, ang may paintutu, inilang king banwa tiyato, at kang Jesucristo anak ng bugtong nga gintam. May ngagliging upayan ning banal na Espiritu. Libay ka Santa Mariang Virgen. Ina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Di pa ako ginkrus, mete at migot ko. Dini payo ka rin mete. Ikatlong aldo, sinubliyang mete. Epay ta sa mat mo, ulupok pa na ng Diyos pang may payang.
Mat ka rin mapalikya naman keti. Mat mo ka rin mabiyang pomego mate. Sa salpantaya akong banal na espiritu. Kinsa ta Iglesia Katolika. Kimpang sa makring santo. Kimpang patawad na rin kasalanan. Kimpang subiran mering nete at kinggi alanangdo. Kaya biro rin sa Blang Santo, makakilala ka rin kasakitan at kaligaligan ta kitiking yato, manalangin tamo king ginuban sa upan nakatamo, ngatang manalangin at sumabi, may kakini o ginu sa upan may kekang balayan. Kambering santo amigdusa king danup, manalangin tamo, para karing milyon-milyon a taong alang sapat akakanan aldo-aldo, nga tamong manalangin. Kambering santo, eman may biyasang mamasa, ni sumulat, manalangin tamo, para karing milyon-milyon a taong meg-aral, at alang kagiwan, nga tamong manalangin. Kambering santo, amaralas may sakit, manalangin tamo, para karing milyon-milyon a taong alang doktor, amanulo, ni panulong agamit, nga tamong manalangin. Kambering santo, may lupig, manalangin tamo, para karing milyon-milyon a taong emiririnan matulid magsalita, nga tamong manalangin. Kambering santo, ila mismo, ela sadyang Kristiyano, manalangin tamo, para karing milyon-milyon a taong pamenakit, king tune kasalpantayanan, nga tamong manalangin. Biyabe king pamanalangin ngini, kambering milyon-milyon at alasal pantaya, king mabilog ayato, manalangin tamo, para karing kiyakatang kakaluguran at pakamalan amayango na biye, nga tamong manalangin. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan dari Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodin Gonzalez and family, Francis and Sally Seller and family. Antimurin ing kapasalamatan dari Magmasusi, King Aldodang Kebaitan, Di Marilu Caracas, at Olga Bondok. Para king kapagnasan dari Brother Pat Ahos, Dits Anita David and family, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Celina Torrentino and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. At ipagkaloob na sana ning Ginu ing kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Elmi Ronquillo, Megan Centeno, Mart Dick Liner Bayani, Rosel Montemayor, Bella Trinidad, Aida Ocampo. Iulino sana king kerya ng maligaya, rin kapadatamong mayang onabye, lalong-lalo na di Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Imelda, Norma, Jose, Lito, Pellegrina, Wenceslao, Corazon, Emiliano Senior, Valeriana, Carmelita, Cesar, Reynaldo, Joshua, Romeo, Jose, Jean Louis, at ipagkalam na sana ng Diyos, ing kapag nasanta mo, ipanalangin ta mo king Ginu. Ngini aduan tamo, isarilitang kapag nasan. O Diyos, daring mabye, mga mano kakaring puso mi, ituro mo kaya kaming ligaya daring santo, at idake mo kami, king karelang tulang alang kupas, manggaman king alangangga. Amen.
Manalayan kay pakamalang kapatabanti kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Sa sanilibutan ang karinggamat mo, ingapuri at kaligaya ni kayang labiw, kaya katangitas sa plala at mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ipaming miglalang, tanggapan mo retingayin king pamiparangal karing banal na lalaki at babaeng, mabibigay kaya bemo king kaya kang ligaya. Parati kaya sana ang ating kamalayan, king kasawpanda, para king kaya kaming kaligtasan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kaan yat nayo rin puso yu. kaya't nanong king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang kanino'y pa. Diyos king alangang lubos mayupaya. Ngayon ipepain tulot mo, ing pagmasusyan miyang masaya, ing banal mong syudad, ing maligayang Jerusalem, kaya kaming indu. Makapadurot king kaya kang trono, ding santo, kapatad mi, alangtok ng kakantara, ing kapurian kaya ka. Ing kanilang ligay, kakatmon ding daking tula. At ing pamakisamakda king kaya kang Santa Iglesia, babyediwat, sikanan kaya kami. Samantalang mamirapal king maglakbe king dalan, ing kasalpantayanan, mamalagwang makikit karela. Kambening maularang kapulungan at ding sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit ming kaya kang ligaya ng tuknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, kabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daw kusang loob king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapit pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyanay ka rin kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga nat kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Abi niya ng kalis, kaling kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minom ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, may patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan miyo ipa, ing kamatayin at pamanyubli ng may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbumaying pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan miyo ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kay meto yato, ban may ganap yung ilugod. Kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at sablang pare.
Gana ka mula naman, di kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, lalo na ni Norma. Ading alapang mayang mo na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, ang kayong esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kakabaning panahon, purianda kat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan na lugod, king ipa, karingaman ng tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panabon mi, ban king kasopan, king kaya kang pakalulu, parati kaming may kabus, king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo, ay mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapinanman kaya kayo. May kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan.
Ning malugod at mga nakatang Ginoo, ing kordero ning Dios, sa minalako king kasalanan ning yato, nuantang kimbirana kaniting banal ng hapunan. Ginoo ek matampang tanggap kaya ka, nagalikas may nga mana mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pupurian ming kekang ligaya, amayakit ka rin kekang santo. Ike sanang mirarakayanan, king tinapi ning biye, kumapmo kami king lugod mo, at misadya para king tula ning kekang kayarian. Anong nuya mabibi at magari Jesus, anak mo, manggaman king alangang nakutapa mo ka rin maulagang announcement. May pabengi po kay katamongan. Antimurin po ka rin kay katamong anak, ginayak ngeni. Hampo po ka rin abe tamong makatwa. Nagkakatamo na ginayak mo naman po. Munang dili po, kambe na po ning Parish Pastoral Council. Yamong po, Apong Arnie, kay katamong Kura Paroko. Ampo yung kay katamong Parish Finance Council. Panin mo nanda po di Tito Chris and Tita Rona Gomez. Payabot mi po yung kapasalamatan, king kaya kayong pamidaking oras para kaniting katatagan tamo. Naatsuta na po ngayon king katlong banwa. May gumpisa tamo pong 2019, mitok ng tamo po niyang pandemya. Nagbalik tamo po last year, ang po ngayon susundo tayo pa rin po yung tradisyon na kaya katamo po ketiking parokya na inumpisan tamo po at ngayon akit ta naman po ka rin kaya katang kayanakan. Ang pong aliwa pa pong abeng kaparokya na minusbong niya po yung practice ngayon na balang sasapit niya po yung ausandang Halloween o All Hallows Eve. Yung bengi po bayo po yung solemnidad na ring banal, gagayak tamo po karing apusan tamong santo o santa. Kaya rin na po ning misa, ma-award la po retang tokens, da rin pong anak, may kabe po king kaya katamong katatagan, at in kaya katamo pong announcement of winners, maganap ya po through Facebook page. Kaya pong kaya katamong Facebook page, Santa Monica Parish, Mexico. Abangan nyo po ngening bengi. At pag po menyambot kayo, i-claim niya po yung kaya kayong prize. Mag-umpisa po bukas kaya pong kaya katamong parish office. Ne po. Uling dakal tamo po ngening banwa, ren po kaya katamong mathematician, medyo magasakila po pong mag-compute karin ni pong kaya katamong resulta uling dikit-dikit la po uling kaya rin pong kaya katamong anak rin kaya katamong pong participants ginayak la po talaga mag-effort la po pepakid la po nung mga nanode pong buring apusan physical ini pong karelang santo o santang apusan o paniwalan painturo king dalan ning kabanalan. Ulitan ko po, antabayanan niya po king kaya katamong parish Facebook page Santa Monica Parish, Mexico, yung kaya katamong announcement of winners para king kaya katamong this year's Pamisa Makding Banal 2023. Katataulian po, atin tamo pa pong misa bukas, yung kaya katamong pong misang inattendan ngayon para na po bukas. No? So nung ko na ako po makasimba bukas, okay mo po. Pero karen pong kaparokya tamong po may kasimba, malyari ko pa pong simba bukas, November 1, All Saints Day, alas 6:30 po ning abak yung kaya katamong misa. Kinabukasan po, yung kaya katamong pong kapigaganakan para karing sablang kaladwa, All Souls Day, alas 6:30 rin po ning abak yung kaya katamong misa. Itamo po, dakal pong salamat pa si Bayo karing sablang pesitagon po kaniting katatagan. Palakpakan tala po. Itamo po, dakal pong salamat at maya pabengi po kaya kayo nga. At palapakan tala po rin kaya katang Sokkom, ila pong organizer, kaniting kaya katang mabunga, makabaldugan na selebrasyon. Thank you. At pasibay na kaya kayo nga minibla, sampung ginayak para kanini, nakalakan salamat na kasakit yung nung judging na kasi pangasanting at mga lago ing sablang gayakyo. So, kumbaga ako la akong kabig itulak nga napin. So, nakala salamat na kayong iway ngayon mamialiwang atmosphere o ambience kayong kaya katamong parokya. So, ulit na kaya kayong sablang ginaya kaya na kambering makatwayo o sinawag kaya kayo. Thank you very much. Palakpakan talang pa si Bayo. Talakatana para king tauling bendisyon.
So ikaw pamama ko, na uling atin tamong token ya mong ipamye kay bad na ning misa tamo. Ang ginuma natili kay kayo, ito ko yorem buntok yu para kayong masusing bendisyon. Ang Diyos, yung ligaya at tula ring sabla ng santo, at yung kapigaganakan karela, yung pagmasusyan tangin. Yung kayang kanuanan, manatili sanang parati kay kayo. Amen. Yung pananayin da ring santo, ikapos na ko, sana king kasalukoy na dewakan. Yung alimbawara, king banala pamibiyebye, hirap do sana ring pamisipyo, king kasiwan king Diyos, at karing kapara yung tao. Amen. Yung banal ng iglesia ng Diyos, magsayaya king dingkayang anak, kasanmetong dalaring santo, king kapayapaan na lang kapupusan. Miras ko sanang makirake karela, king sablang tula, king balening malugutang ipa. At bendisyonan ako ng Diyos sa maipain tutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ning kakatang kapag masusyan, umeta ng iluguran ng Diyos, ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at bigyan ng Diyos kay kaingan. Mapapalad kayong mahihina, kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat busugin kayo. Mapapalad kayong nahapis, sapagkat all-living kayo. Mapapalad, Panginoon, ang laban at ulat mo. Mapapalad, Panginoon, ang laban at ulat mo. Maya pabengi po kay katamongan, paganaka po karing kay katamong participants, pasibayo po antabayanan yo po ring ding kay katamong resulta, ning kay katamong pamis amak ding banal 2023, king kay katamong parish Facebook page, bukas alas 8 ning abak. Dakal pong salamat. Hello.